Tongoria wa bururi. Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Yes. Akĩgũtha kĩndũ gĩtagwo press ups. Nĩ kanyagagie. Ona page ya Kameme FM official yeho nĩndamĩona. Gwĩkĩtwo hau nĩ Mzoni Mena Stacy. Yes. Ndĩmĩonire. Reke tuge yo nĩratuthura ndereti. Na mawoni ngũrani. Matigaine. Ona ngũrani uga video ndare ekire cigana. Ndanathimũ. Ona kwa attempt onake no mũgeria. Nĩ athi wega. Nĩrona 1 2 3 4 5 ithano. Nĩ njage mũtongoria wa bũrũri. No nĩ mũbira kũgũthaga. Ariga pressure. Abaroria. Arĩ kana gĩkũhe rũgano rwa mũndũ ũrĩa mũtongoria okire kũhũra peno ũguo akĩmũnyitĩra maita matatũ. Wewe unafaa kupigwa makofi. Wewe. Ibaini akĩhũra peno ũmũnyitĩre. Ne. Ufatie ona wetue. Wetu ona ndũnona. Kana ona iroka right ugwe left. Ugwe left. Not your monyitiro rageria kuonia bururi ki. What are you? Who are you? Ona ni uria we matata. No na keria ra miringo rebatie kuringwo. O nderigĩirwo. You see press up she got me thinking. Ona cabinet ri. Hey, ngĩmangĩhota press up cia mũthemba ũcio. No muthina munene handu eke kiundu. Yes. Mwĩrwo ona inyuĩ rĩu in solidarity. In solidarity mwĩke ũguo mũneneka. He mangĩkemba nyeki. Oya mzima gaga. Tondũ macogu nĩegũkunda nĩakũrũma ikaire ya nyeki. Nĩakũrũma wĩtima. Kuria we no ang'ang'ane. Kuria no agerie no kaidage. Gĩkinya rĩirũ. Komia pana. Pana. Yes. No give ku Murukomeni no. Murukomeni is actually a player. Yes. Mũthaki mwega mũno wa mũbira. Ũcio nĩ egũciharũrũkia. Ũcio nĩ egũthio na peptin. Interior. Kĩndĩkĩ no agerie kĩndĩkĩ. Ona flexible. Is flexible. Ale mwingine kwa cabinet. Ababu na Mwamba. Huyo ni wima. Huyo ni Kidete. Unania posta video yake gym muno. Yes. Dr. Alfred Mutua. Hivi anaweza ngangana. Naweza jaribu. Yes. Metheka Lentore. These brains are becoming very many. You know playing ball. You know we were not actually given cabinet post to be doing press ups for wananchi. Ala tu arata cabinet ine mundu ngĩnjũĩ wega angĩthia mbere acoke athi arume tĩri ri nĩ Ferdinand Waititu. Na witi. Atuorio na tũtingĩenda agerie. Ũcio nĩ mũthuri wa horio. Ingĩenda akekere kĩharo. Wairia. Anaweza enda 2 3. Ndio athaka gorof. A gorof ti physical. It's more of a mind game. Yes. Huyu anaweza ng'ang'ana. Anaweza ng'ang'ana. Kang'ata nĩ wima. Kang'ata nĩ wima. No ria ria arwi body. Kang'ata nĩ ũthira kĩbaũ kĩhoreru. Kwĩna ingĩ. Ndego ingĩ. Mwalimu Kahiga. No. Yes. Badilisha. Badiana beza eda 5. Badilisha na weza eda 5. Hizo zingine amalizie kwa swimo. Sende ta nyuturi. Huyo anaweza. Kidete. Ucio ni wima. Seneta Joe Nyutu. Hendo president yake muro hata nyinyi ongeni zenyu 10. Seneta Karungo nake ni wima. Ucio ni wima.
no riu gavana wake Tank. Ladies, Sabina no asiguthe. Bina no aguthe. Yona waiguru. Anabeza. Jumwa. Press up your head to see Gerito Hira. Magiwake ojore no aruwe nacio. Wake ojore ne wima. Ocio arathikere u. Nekidete. Yaba nawa ndira ikipe kana weta watia. Wako. That part after Nyandarua. Laikipia. Yes. Joshua Irogo. Yeah, sir. Sir. Yes, upstairs. Sir. Aune mogia. Munene atucokia kiganja. Ukiona mausi asimatagiota presa push. Bana. Munene kai nake. Munene kagethie muno. Aeko athire ithatu. Kurani ya thigari ciake. Hano maria rurime hau. Ora security yake ni maki. No, ni amaku. Yes. You see, you can anything is possible. Yes. Na riu munene agicoka riu yake ogua coke aringe thiri. Yes. Nona mbica ndigi ko mbica horeru. Ije no mwaka maikare me macho. Rigiji no asiguthe. Ino no ne athia woko hau. Ginya atiga security yake. Ni motizi. Rigiji ni motizi. Yes. Karogo no amugweta. Ni karogo ntokuete ucio ni wima. Ene tawa matiga. Matiga bana. Bana. Ese ne toyo ungi wa kaunti ya Embu. Ucio sa. No ga woman lep wako. Wa Kirinyaga. Yo no ahote. Yone kidete. Meja donk wima. Bazenga ona kapa. Hari igekire hau. Akuya. Kavari igekire no aguthecia kikivao. Yo no agomba kianie. Ino redu neke. Babu wino yes. Uyo ni wima. Uyo ni kidete. Sifuna wima. Hata Sakajari. Yes. Nani mwingine? Rendama olegina. Ucio no aruwe. Na mukabi uri ungi. Uria wahurumure niwe ucio wahurumuritwo Bomas. Ni mukara. Ni mukara. Ucio ni mukara. Yes. Eta wate seneta wa Meru, deputy speaker. Seneta Kathuri. Yes. Naanza jaribu kidogo. Huyo mwingine wa kabla ufike Meru hii kaunti ingine inaitwa aje? Tharaka. Anaitwa aje seneta wa Tharaka? Gavana anaitwa nani? Gavana ni Muthomi Njuki. Wa Metho. Huyo anaweza. Anaweza. Mtu wa West ni yule alikuwa hapo kitambo anaitwa Wabora. Hiyo hapana. Bana. MP wakataga anaweza. Mureu. Wakili Mureu anaweza. Hata ule wa kwetu Kagema. Kihugi anaweza. Yes. Hata wa kwenye Mazioya anaweza kidogo. Wama huwa hiyo ni kumulituheria. Hiyo ni kulituhia maodo. Yes. Huyo sasa unkipatia saidi ya sharing squad. Huyo sharing anaweza sana. Aongoza sharing squad. Yes. Kawa munene agika mwiro na inyure murumirire mwambe murituhirwo kidogo na niwe riu hau ndungihate shughuli hega thimu kaingira. Hapana. Basi viongozi walio hapa pia mnaomba muige mfano wa rais kwa kupiga press ups takriban 10. Washangilie viongozi wanapoenda. Ay.
Sudie wima Oscar. Yeah, ucio ni aguciringa. Yes. Ona betie sawa. Ni aguciringa. Yeni. Yes. Cie wima. Kangata no aguthe ithano. Cia kweheria ho. Ya. Gavana Lenku sasa tumtoe kwa hiyo list. Kawajiku is fairly young and energetic. Huyo anaweza ingawa hata enda mingi. Mtu najua kipia kidogo nesa msubua mtatisa kidogo ni koibuli. Yeda ngararagia kijana hiti juja. Yeye mwana mheshimiwa Karo Njarara.